Ne treba vama samo lova, vama treba neko i kurac popušti i izdrkat ga. A šta vi pričate, pa znam ja, evo ga ti. I am a man who makes deals for a living. My eyes are everywhere. That means you can't move a finger without me knowing about it. Do you understand? Not a fucking finger. You can stay and accept my deal. Or accept the consequences. So what's it gonna be? Da? Sad, znači, neću ja to brinuti koliko je to. 15 minuta Doktor Ante Pavlović, 4. hrvatski predsjednik. I ne budete li me izabrali? Najebali ste. Noć, doktore, valjda laka noć. Kaže, ne radite više, oduzeta mi bolnica. Sad se premam za predsjedničku utrku. Biću 4. RH prezident. Kaži svima kako sam te sreo iznad zatvora Remetincu, molio te da te centram pokret na cesti, nisi htio, imam sastanak od arene, i otišao on tamo, slušajte, i ode tamo do arene, nije bio centram, pukne ga možda ni udar. Dobro, to vidite da slijepo 10 prsta, sad vidite ta brzina i tako, i to ću sad jebi ga dobiti plus kod vas. Vidiš doktora, evo te ima fakultet, 7 prsta, pa jebem ti mater da se nisi mogu na fakultetu spremiti za štampanje. Tako bil, jesam te molio, ja biciklom išao, molio te, ajde tu te seta i snimao ja ovako, snimao išao. Samo naprijed, ne sumnjam da će vas Bosanci podržati. Ipak su vam korijeni, ako se ne varam, iz Prijedora. Kakvi korijeni, jebo ga ti? Iz Šurkovca. Ovo izdržite, ne prekidajte, jebat ćemo im nanu. A je moja majka, a je hamaćeha. Ne znam ko ono reče, ovo je Hrvatska, zašto te više vole oni kojima si maće. Slušajte, kad budem prezident Hrvatske, suci, odvjetnici, to sve ide u mirovinu. Sve. Može, kad nam dođe sve. Vi ćete dobiti sve što treba. Prvo ćete dobiti da vam neko izmasira fino kurac. Da vam popuši fino kurac. Da se isprazni. Da vas se pokaže dostojanstvo. Razumijete? I šta god budete htjeli, dobit ćete. Dobro. Ne znate vi o meni niš ili puno toga. Ja još uvijek pijem 6 litara tekućine. Pod velikim sam duhovnim silama, ili kako bi ja to nazvao. A doktor Ante što kaže, učini kad tad. Samo ću vam izbaciti kavu, duhan, alkohol, a zamijeniti nečim boljim. Ovo mi je Alen Klavo dao. I pogledajte sada. Kvalitete jebem, ti majku ti jebem, gledaj. Ako mi ne vjerujete, vidite šta sam, koja je moja registracija. Ajde mala, pogledaj registraciju moju. Čisto vidim šta kaže ovaj momak, piše mi kraca, jebem vam. Kad vi napišete jedan pasus, nemoj mi samo rečenicu. Jedan red i dva. Jebeti, onda moram scrollat, kako se kaže to. Puštaj dole. Realno to je ništa kad sam gledao kako ste na koljenima hodali do Međugorja. Jesi ti kresno, sinoć? Sad ću velikim slovom, nisam hodao, nego uzao jarane. A to je razlik ogromno. Jesi tebe klali? Nisu, jesu? A materim jebem, pa nisu stali, evo. Odakle samo reca? Osijeka. Osijek, pokaži fino jebo ga ti. Baš malo prije gledam kad ste ovog kvadriplegičara centrirali i kitu gledao. Čuvajte me ovdje, neko mazno ovo. Tad me svrbio ovdje, nisam obrio 2 dana, ovo i moram to. A ja sve vrijeme. Kad neko vam puši pa vam... I ližeš pičku, ma to su Arapkinje fine, još prije znale, obrio. Uđe ko jebote onaj mig ili Miraž u Pješević. Koga provocira? Aj put gasno jebote. Zašto? Ajde ti kažem gasom jeli. Zašto da ugasi? Pa štoš gasi, ne mogu biti dobro. Pa dobro neću tebe pa. Pa daj Jarane, nemoj mi tako slovkati jev, ha? Ti malo sa cigaretom u stranu, budi ljubazan, molim te. Samo ti slikaj. Joj, što ću ga srediti, ja što ću ga srediti. Ungljive, berem šik. Ali kad vidnem el prezidente, bit će i ića, i pića, i pičke. Ne treba vama samo lova, vama treba neko i kurac popušti i izdrkat ga. A šta vi pričate, pa znam ja, evo ga ti. A jebem ti mater, me to otivira.
uleti mi M na P u toj brzini, pa me to motivira. Doktor Ante, 4. hrvatski predsjednik. Dobro, slušajte, ajde njoj ćemo dati ruku. Slušajte, ja mislim da je vama najpotrebnije da vam dođem ja za predsjednika broj 1, pa da uredimo to, budete gore centralni i da onda vam dovedem zgodne Brazilke i da vam sambu oplešu, a onda vas zalude. Razumiješ? Daj, nemoj me jebati, napiši pasos, nemoj ubacivati svaku riječ. Ti mladiću, niti se okrećeš vamo, niti naklanjaš, niti pozdrav, jebem i tebe i cipele i te lače. Ne kažem da ne bi bolje funkcionisala država da smo zajedno, ali sam znaš da to dovodi opet samo do ratova. Jok, kad je pravi vođa na čelu, u toru sve poslušno. Ma oni imaju svi da ovdje kleče i naklanjaju se vama. Samo ti mene prati. Vidim, momak si pravi i čim mene obožavaš, znači da si na pravoj liniji. Jebeš ministra, samo predsjedništvo. Daj, tebe otišlo jebote grlo. Pokaži to da vidiš. Šta su rad, šta su medicinari, klali, Klali, jebave, bate, klali. Odmah ga centriraj. Tak. Evo, ja sam zetom. Jebe moje sestre i kćerku. Ali nemoj nikom dirati, jer odmah baniram. Gdje si ti mali bio? Mali ali pali. Tako je. Jebate. I on se smije ovo malo. Sa trgao. Kaže, ne možeš uzeti jedan. Koliko možeš pojesti, kakav na jelu, takav na dijelu, jel tako? Jebem im, gajde. Aha, da prohodamo gradom. Kad budeš htio javi, molim te da se dogovorimo jedan dan da prohodamo gradom. 4. hrvatski predsjednik, ja sam doktor Ante Pavlović, to je slično, vaj mladi poglavnik. Hoćete li biti uz me ili uz mene? Bićemo za tebe. Može, ja idem prvi. Predsjednik mora prvi. Ja idem prvi, morate biti spremni ko što ste i bili, poginuti ako treba, zajedno sa mnom, ja i sa vama. Ću šetat sam vida, šta ću šetati sa invalidom, da mi se smiju. Jel mogu ja to snimiti, Jarane? Sve može. Samo da vidimo. Jel tebi iko popuši ili moraš i ti koji ja drkat? Ja. Dobro. Zete, pazi mi leđa. Ja čitav život treniram, ali kad vidim vas neki 40 godina sa takvim tijelom i uopšte željom da ostvarite zacrtano, to mi daje određene motivacije. Nakon 7 dana dođeš te kaj Herr Führer, jesi smeglich, moguće je.